Aron Kalipin alam the Minister Dr. Sarma Kaning Jepothak KSA pen ningkang sabse chepaklang. Rong mili da horizon akitab CM Tuliram Rong hang arideng pen kang pupon. Borjan Hawar Karbi Rong asar amai pen ingdeng hini ningkan esek amai pi kangni. Kardom pini prime time bertalong penili sami jilihan sepi non arjek tha bertang ton pen. Kedamtang phaikoni ni phai trok arni Udalguri along kepadopon BJP amailong nihang ni reparlo nongnam kache thanglong Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ahin pen Aron Kalipin alam the kaning je pona puthak KSA ahin pen ningkang samse chepaklang pon. ইয়াতে আমি জি Kedamtang phaikoni ni phai trok arni BTAD along BJP Assam pen vote ke rekamai Udalguri along padopon. Bangso amailong Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ahin pen Bordo Assam Japo lapen Central Sarkar tomaphan akoti konsi non ke Assam thak helo Assam ke isibetsi dopo lapen 6 schedule arlo ke do along leta inglong aso kalidera tumta namlong no lapen jorta jorlong no jongsi longle jorlote nikrep ho angbong longle apata pibek nang popusi mayalong ningje konno Lasi lapuson Aron Kalipin alam kaninja bangke nilitu chedon donde pusi Karbi Lo Charlie asong mate KSA maipu Simian Rong Harpen ningje pon Anparta 6 schedule lapen Indian Constitution Arona tengken langdam lote Karbianglong lapen Dima Hasau Longri hini along longle ahin ko bangke Karbianglong Autonomous Council lapen Dima Hasau Autonomous Council antonji ইয়াতে আমি জি খকল আমি 6 শিডিউলৰ ভিতৰত আছো গোৰ্খা হক অসমীয়া হক আদিবাসী হক আমি মাটি কিনিব পাব লাগিব মাটি বিক্ৰীও কৰিব লাগিব আমি যদি সাৰ্কল অফিচত যাও আমাৰ মাটি কিনা বেচা 15 দিনৰ ভিতৰত ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিবই লাগিব 6 November 2020 Udalguri জিলাত BJP দলৰ পৰা অৰ্গানাইজ কৰা মিটিঙত Dr. Himanta Biswa Sarma, Finance Minister, etc. Tekhete public meeting ot unconstitutional kotha tekhete koisile. Tekhete koa mute 6 schedule bhitorot thoka e matir pota অধিকাৰ টু কেৱল ট্ৰাইবেল বিলাক নহয় ইয়াতে নন ট্ৰাইবেলছ বিলাকে মাটি কিনিব পাৰে আৰু নন ট্ৰাইবেলছ বিলাকে ইয়াত মাটি কিনি পেলাই আকৌ তেওঁলোকে বিকিও মানে কৰিব পাৰে বুলি তেওঁলোকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইন এ পাব্লিক তেখেতে অপেনলি কৈছে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা ফালৰ পৰা আমি কণ্ডেম কৰিছো আৰু আমি এটো আনকনস্টিটিউশন বুলি আমি আজি কব খুজিছো Lasi Aronle langdam eploti Assam Sarkar atum ladak bangpen komada phansi longle pinang jima lapen komada phansi longle pinang nima hala bangke nang jogdono nei Lasi labang soalam abangke Dr. Himanta Biswa Sarma abangka la soalam abangke chininang ja potlo puta KSA tiriki amai putan ningje pon verify aru we have to ask sorry to the tribals who are inhabiting in Karbi Anglong and Dima Hasau aru itimoite ami kobo khojisu yate Karbi Anglongot ami tribals bilake yat matir odhikar tothapio ami দেখিছো বহু ট্ৰাইবেলছ বিলাকে আজিৰ তাৰিখ লৈকে তোলকে মাটি পটা পোৱা নাই Safapani ben Subhas Terang Karbi Anglong nai Padmasri Rongbong Terang Ketok Rong Mili Hahi Puakitap Pirthe Adangamone Daphan Kapachini Theklab Japanpura Rong Mili Da Horizon Puakitap Kache Teronpi Arenke Lokalampen Larponsi Pini Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aridengpen Ingpuponlo
Pening pen ningkan phlike paprang Padma Shri Professor Rongbong Terang pen kitokpon Rongmili Hahipu Assamese alam thepen kitokpon akitap radatum aning kedok parpe kajok ki ongdung atum mithang alam thepen larponsi pachithang pon bomno Lasonsi bangso kitap methang akhai phanchot kali somindar adangalom kedo aradatumta kapachini edji mate anong kapachi thangponjia phanpura areng ke lokalam pen Rongmili the horizon pu kache teron pipen larpon thulo bangso kitap areng ke lokalam pen ke larpon abangke ning ing sampiklo lapen bang Rongmili the horizon alo thuipensi karbia khaitum anong nam pachi thangpon popusi Professor Rongbong Terang ningje Rongmili the horizon Japan lahilo ni tak sama ini kita sudah tahu so alam ini tak bijinang po aro non kituni obekini tumta through literature ini cuma alam kopini alam kekian dong sini dunji apa ke literature halus kaiket alam kedua Rongbong Terang ketok Rongmili Hahipua kitap RD kedok longajok alangli nong namta chelong ilo lapen akhai tin atumta kapor hipen kachini labjiaphan Assamese pen English alam kilar donalong ningkang sampika jok Rongmili the horizon akitap kaselamahot CM relief fund penta akera pidun lopusi CM Tuliram Ronghang ningje pon কাৰ্বি পৰা ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট হৈছে আৰু ৰংমিলি হাঁহি আপোনালোকে জানে পদ্মশ্ৰী ৰংবং তেৰাক তেখেতে লিখিছে আৰু এই কিতাপৰ জৰিয়তে বঁটাও পাইছে এৱাৰ্ড পাইছে গতিকে ৰংমিলি হাঁহি কিতাপটো সকলোৱে জানে এইটো বিখ্যাত কিতাপ গতিকে অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ যিটো ট্ৰান্সলেট কৰিছে আমাৰ কাছে তেৰণপি ইয়াতে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেললৈ লৈ যাবৰ কাৰণে আমিও সহায় কৰিছোঁ কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিল CM ৰিলিফ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে আমি যিমানটো লাগে সেই কিতাপৰ পৰা সেইটো আমি বহন কৰিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ আগন্তুক যিবিলাকৰ লিখক লিখিকা আছে আমি কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি সহায় কৰিছোঁ Halapu Assamese pen English alam kelarpon kache teronpi kaningja tengke nonakai ongdung au sumaratumke Assamese ameke kapor hike thek thesi ong munako non ke thormi awe lapen Rongbong Terang ke toka kitap kapor hi thek labjia phansi areng ke lokalam pen lardunlo Nilila Rongmili Hahi English translation ke non khangsi gimat thake la non ki thumi atunke Assamese thek here amatsi English le translator te sabo thek muchoji ar research pini bina phanga nang kop ti la haya phanten pen logi matha la pen ke kirthe atunta English pen pro de kilong ki puri dum thege tundo ko phanning matha chini ki claim so kitab translated News report Roshan Hanse Karbenglong live Lakha Kretrok Nomadi constituency Kangarlo Kedo An Bharatiya Janata Party Mate BJP Mondol Nini Aparman Parokhwa Medical Inspection Bangalo along Sekiki Piasai Dengpon Karbianglong Arlo Kedo An a constituency along Seki Padonang Jipu State Lapen District BJP Atum Kapen Khatpona Dengpen Pini Lakha Kretrok Nomadi constituency along Sitami Nini Aparman BJP Mondol Aseki Padupon Bangso aseke ki piponalong Mohila Morcha, Yuva Morcha, Kisan Morcha, ST Morcha pendanglok kedoan aroarim amaiphu lapen chunbang doan lapen mondalalong klembang pubanghi kedoatuma phansi bangso aseke padupono Bangso aseke ki pialong Karbenglong Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing Hi Chitong Donsi songke klem kedam nangji arona tangapothak than pachini pon Denarong pen Bikram Teron Karbenglong live Kuthepi Youth Welfare Committee Penchapatar Piponsi Kedamtang Phaikoni ni Phai Troxy Pen Narkep Arni Nini Abaha Methang Akeng Pen Kacharjap Thek Japan Chethan Cheparayamai Kuthepi along Padupon Bangsolong Kicheng Si Arni Claim Sumaratum Pen Arjan Kihi Karju Pen Ke Thak Pen Danglok Ason Kachapate Pensi Sai Angdeng Pangcheng Pono
bangso phi kijut arni ingti kaibong LP school along kapaman pon methang akeng pen ke charjap thekji aphan chethan chepare lapen chirok tok amailong jasimet lokacharli ahin aphansi RDP pon ada porphai kre isi pen mai pangcheng pon amailong KYWC maipu bimal ingti kachari ponalong rangsna college assistant professor Rublin Kropi than bang bor imkro rad cyclem bang abhijit kro pen danglok penang an ke thekeriatum chitong don bangso amailong than bang lapen lokacharli osomara tumang bong kenang sot alam lapen lokacharli bomahut kupisi kenang sot ma bangso puthak chithan chepare pon bangso hut ke chengarni ason kapat hupon anong nam sitami chithan chepare amai ki jora por hotsi nong e lapen nong namalo pipajer ponno lapen bangso chithan chepare amailong kachitong dun atumaphan angho kachi depapi sitami ke ronasai dengpon News Desk Report Karbi Anglong Live Kedam tang phaikoni ni phai narke parni dilai lang aklamalong ada por phai narke pahut borjan hawar karbi rongasar amai ningkan esek amai pi ingsamjin pen pachun pon ada por phai narke pa por hot karbi rongasar amai borjan hawar amai mai phu ke hai tok bi ari deng pen lama ing thorsi sai ajai mek pangcheng ponlo La Sophie Tirem Kangduk lapen chikimo ajai mek sitami padoponsi ason kachingwa chethan chimong padopon KRAA Borjan Havar amai phu ke hai tok bi pen kachiphaim phu rat amai pi kangnia hot alohi sarpok aman pen bidya ingleng chopha alohi KRAA tiripi amai phu dharmo teron dunmai phu ajit rongpi rat asai klembang joy sing timong tusheshwar terang lapen ke ongdung manpeng ke dotum chitong don rinti bang pharohini rat throknar ke ronga saratum kachito dun amai long KRAA tiripi amai phu dharmo teron pherangkya thengno kaning jatengke KRAA atum jasimet kemang lake longri longpat pindeng sumpot nimrokom kapacheng thurponja phansi kemang paduponlo lapen ratchari asong pen kachera babi sitami penang anatum nangka hontheke JI kathar asong pen se kachera pu voipit sita labang so song pen ke methang jongjong aning khang ke chok alinglo lasi kewangjilang arni sitami ratchari pathu the lapen dunlong lepusi klardak pen terona sangho pachini pon Karbirong saramai phan pinangan atum kahon thedu je karbirong saramai ke political asong long matang te teman je rathara group asom taki jong do te wapista itung karbia arong asar to ke pini arong tin karbi arong asar la pengge chithong sa arong asar bisumasa pharangke basa pia tumban lapen manpeng penangidun alhi tum sitame Pardak pen je kabirong saramai bangke bang Putin padang te political party asong kadi lapenge anutin jongju lake kape aning hang aning dok party bangke dunja stamela tung kabirong sar ahin ben bangke momuta kabirong saramai ke politik sa pathu the pathulong le lapenge nitum kacirabun thang ta age Dilai pen bijar rongpi Karbi Anglong Live Jang te pini prime time berta ke lapon sekang tonik lah domi thakmi kardom